nalor dribar balak haman saujur ki ngut ru ki nongshong ka kali Alto kila Mynsaw hadien bakatay ka kali kala leit ban tynrah yu divider ka surok ba bat hadien kata kala leit ban tynrah saya ka way ka trok bayeng harut ka surok bala sakut sendon hapo na ki benta basyadien jong ka trong kani ke jinja kala ja menta kasngi hakapor sansaw po minstem ha dihar ha kabakatay kakali Alto kabadan yung number ML 05W5094 kala tynrah ya katrok kabadan yung number AS01DD 9728 kabayeng harut kasurok pa hakani ke jinja loong bau driver ubanyat ya katay kakali Alto balatap kerteng kumu kenrong dakhar arpulais nam kerta ulaman saujur pakakali kaba unyat kala sakut syapo katrong bat ki ngut pan ki bala Mynsaw ki kynthup ya urap dakhar bat u karlong dakhar ki badai nakashnong wapung East Giant Hills Long ru baya kini ki bala Mynsaw larano sa civil hospital Nongpoh banyo ka jing sumar bat lala ban say ya u dribar hadien arpo minute na ka jingerap ki bor pulen pat ki pat ba ki balalap halor kani ka jingja bas ngosi kumbala yo lum jingtem loong ba kitay ki bala Mynsaw kitay ki bawan na wapung East Giant Hills ha kaba kidangtmu banet sa gohti Henry da ka jingpen hair step palan ya kakali kilay kendu ya katay ka jingja ka bas ngosi hadu bala julor kakali batru kila Mynsaw na kani ka jingja nakalianggi pulet kila tano ru ya katay kakali sa tanan batru ban pelong ya ka jing token kabak hamanya halor kani ka jingja kibadai katkum ki kendon jangkaan